bona mhlanje klo sense abasesilahlweni nengikaka nizonke umntana thenga amabisi iflask aya yo nemsa singaka axhelwa kanye buphekele silahleni wena wajika indla kokwena sisilaha fonini ubuya kanke inkana yakho ubona xa ekhaya kuzoba sesilahleni ngana uqala ngawo ukusika unyafi njengawo thingisa nge2 rand ungqali yona kuba wena ungazange waxhelwa komleqwa lona fonini uxhele mina wena bona umleqwa khona umleqwa namhlanje sense qala emnaneni qhina ususwini ngayileqa injonga joke mntana lo umamele uyabona xa uzokwenza lonto yabe kanti ubhancekile apha yabe kanti likhona ibanjwa libakeleyo pha yabo and ke ngoku wena ingathi umameli wena nje kudala nakuxelela ngalamntana kudala nakuxelela xa ungafunwa myeke yathusi wena ngabe uqala usithethe isimba wena impundu zabhanqa kanti fuck off wena fondini zabhanqa impundu abelekane namhlanje into yakho yakho kudala nakuxelela uzayisolva ngalo way lento ke ngoku ya nikalami phansi manje then usefuwe nje yami kanti nami ndo wasidungu lahlekile ne-stress la ngiwenza ngibone stress wendo enendvile nokufika manasani to praleze kondlela bralex ondlela mina lethu yakondlela phela manasani thina amahakizi namkenzo ndivile akalonqina ndo magician mina yabona novele ndidecide uqoqa ndondlulana balong asana zange ngicacisele bakwenzeka no uzova ngo after 2 years bamntana ngo after 2 years iwesa yazona phakumi ke lo ndine-stress yajosi uzawuthini ngomnana udwango wakho mos fango ngabralex mna yabo lelo ndi-stress wayilo wefe anyway feni masiyeke manje nasithetha ngayo ngasepane ebhitha because imoto zangena sibaleke siye mani yabo mani uzokwazi nawe khona wenza funa nizenzile la ubone zangena manami yabo business zakuzongena ubone la le azame mani awaso hlanganisa fumana abantu jo zothini ndifuna uya kuta 79 yabo xa into ingxaki yamandhalo uyibambayo Minapha kushona 70 ngizamphusha. So bukwazi kwangiphusha. Ngizokwazi iya man kolelo. Lo mthina. Uyanjana nikwazi ngakuta 79 but sake ndibana lanwana kuthangibale lwana. Wado konela la wado ndola ngithonga manje kwaqaphi ngamabhongo. Kade siya thusi manje yabona kule ndawo ndiyakuyo hey moto ziyangena phala hey. Yapeta mosla makhanis. Ya! Chigela! Oh shit! Ingena mani. Holy umzi. Show mna. Ekanu nomzomngaka mna nami. Yes, 70 line. Oi, 70 line. Long time no see. Maybe mask funding was plate kanje ku corona. Bona nje ngaki bona. Kwenye wethu ufika apha yabo. Yanuka la we. So bona ngani bethu ngomask. Yo, bona insurance. Just funa ndo we. Visit to 70 line. Ikesi ngam before glowezi. Joma chita yabo. Na understand shali chochombeni yabo. Para yisilo ngongozana ebheke. Dinawo nyango apha lo. Skis la ingxaki lo khasazi la we. Khasiyaba. Wena njalo yakhe izinto zalo. Space adjusting izinto now. Space. Lo mthita ke besikhaphile besingayazi noba kuphi apha ngumuntu osikhamba nasemva buya. Yeah, nezini kunini kanti le ndibonayo ngo. Indonu. Kanazela. Uyalidongo. Mama chi ndonga rende. Jo ngalo. So it's not like in the 70 like in Lukana nozonqa umdala. Lukana nozonqa. One must be impundu nje oxolelwa noxoliswa bayapi bona. Ndoni ngatha utyi 79. Ndoni ngatha utyi. yabo but akoneli. Anyway so yabo benza ukudatha manapha yabo cause bone A-Ster ubhizi zakhe zongena yabo. So ndicela wena yabo uncedise panel beat yabo cause imoto ezingenayo ndiluza nemali cause bindedwa yabo. So ndizodatha wena. Sakhoya uzayifumana. Hayi thoya bayangena. Hayi zangena.
So ndizotatsha wena khani ngincedeni man. Ngamjonga i-timetable la ngibona. Timetable yantoni ngomntana? Just kaloku umama nxa esiza Okay. So uyabatshintsha-tshintsha. Uyabatshintsha-tshintsha. Yeke le. Yeke le yakho wena. Sure, mamelani. It's not like into wrong le way ndiyenzayo. Kuthiwa mos one apple is doctor away. Yabona ke mna one must be Beijing. Yabona iphelisa yonke into ithomalale begrena babo. Yabo. Lo kwenza ungalali tanje ufune kuzimasturbate kuzithomalala. Siyani ina nje. Jo masambeni man yabo. Nami yini mna nami thathile jo. Hayi ngizafumana la ngizafumana. Uyaya. Boni lawe. For short is begrand lawe. Anza ifaka amajita phalethi yabo. Boni. Ngani isikwali qale. Ngase ngisigwalile mina. Hayi. Wesa siyabila amajita namhlanje. Kwalela fane. Uze yo nengxaki nami wena kanjani 70 rand for nongo. But banshel fucking. Yathanda kayeke. Anyway jo amajita man. Lenza thina. Shota lo. Wesi bekudlala iChiefs nePirates. Mangalo banokhona short yasi. Anyway nincedile man majita yabo Nala. Hayibo kamani ngokubawo. Hey bayathanda. Nanon Pralex. Longo. Phethe nocelembo Pralex. Nanon Pralex le. Yeka nje nizongena tanglo teke ta. Mhlambe Yolungisa mhlambe. Balustu 10 yena nje thintshile. Abantu Ngingathuze khawulezile yena. Yena abo bantu. bawele peace ndaka la. Yeah, Fondini usuka ngapha ya unomsindo ekuseni kuba uzothele peace endaka. Ngakho kumfuna. Na mandongo. Mina betha ubetha. Betha mna. Afuteki. Utheki class. Yes, sikwenzeka nonga bakhala ngenyama endaka. Nanwana Pralex iphathele bana we. Ufuna bami. La. Ndoni okubenzela wena le chepo pa. Yile nwana Pralex le. Hayi nabo bethune kaya kumnandi baniphila kamanzi. Majita ndifuna unihlebela yabo. Umashesha uyaphila majita.